Piki maira e ngā iwi. Ka ke maira tēnei rā taku pōhiri. E ngā iwi katoa, ngā whanau ngā mea kua. What's that? Haere mai, ki te kaupapa, kia orara aue. Haere mai rā ki te kaupapa, kia orara. O, tēnā koe e tame, tame kua tai mai ki toi ahurei I tēnei ahiahi. I think it was your sleep, darling. Just like to introduce you to my daughter. Anei, ko tahua pihima, te rā pē tūtaki kōrua I te rā wā I mahi ia ki whai maia. Alrighty, there's a whole big two of us here today. Tom, what do you reckon? Hey? Would they be? Oh yeah, I guess it's just Zoom. Yeah. Come on. All right. Well, what would you like to have a run through? Shall we have a run through the haka pōhiri tahua? We actually should. Okay, yes. Let's do that then. Tatari kia tai mai e tahi. No reira, aneira. O tēnā I ruia. Shall we do that again, eh? O tēnā I ruia. Aue ha te hau e wawara mai rā. Aue ko ngā hau e pā e wawara mai rā. Wawaki kaua nā ngata e ngaru ngaru ana I waite mata. Ko ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te aiau. Kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe. Taka takahia te venua I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tipatua ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Where am I? Etu pōhiri ngā iwi o te motu pakia. O ia hatera. Haere mai awe. Haere mai awe tunoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku tuku I te rangi. Nua ki te venua ki taka paravau e tūne. We etu pōhiri ngā iwi o te motu pakia. O ia hatera. Haere mai awe. Haere mai awe ki taku hui. Hey, kapai, that was a nice run through. We have more than 3 people online now. So ngā mihi nui kia koe Gina, ka tai mai nei tēnei ahiahi, kia koe anō hoki e Bobby, me te whānau wikiriwhi, tēnā koutou katoa. Kapai, alrighty. So, kāri konei a Joey te rane, he hui anō tāna, hira te āhua nei, I te makari puta mai mo tui āhua, and that's his whole world at the moment. So, you have myself and Tahua I tēnei rā. Nō reira e mihi atu ana ko Tahua tō tātou hau hāpai mo toi whātua I nai nei tīmata I tērā wiki. Nō reira, ha o koutou hia, me aro ki te aha, because it's like, ani tuko iti o tātou, nō reira. Ha tō koutou hia. I could use the practice. She says she could use the practice. Anything in particular? Shall we just go for gold? Alrighty. All right, let's do that. What would you like to focus on, Tahua? Our song. Which song? Quickly. That one. That's it? Yeah. Okay. Hiwi Onepu. Let's go with that one. Let's choose hard. Eh? Just choose hard ones. Choose hard ones. Right. Okay. Hard is where we're going.
E noho na I te hiwi o ne pū I tā pora. He unga tapu no te waka o wakatau. Korongo mai ki te wae he a ki ngana. Ngā tai e kai tauhara ngā rua. I puta ai te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai raroa e. Mātai ake ki tangaroa haka mana mana e moe e haue I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu haka atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe wae hape mai ki manu kapua kei tawiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngana ki raro e kei taku tua ko o ka hukura ko ki tangia ko atua nui e ka rapu noa I te ka nui apa neira kia pa te hu kia poko poko e. I am so not going into the next verse. It scares me. Alrighty. Oh, I So- think that was good though. Would you like another run through? O ka mutu ki reira and ko ke whakamua? Yeah, let's go to a cool song. Let's go to a cool song. Okay, let's go to Whiringa-a, eh? Oh yeah, I'm gonna shuffle Yeah. my actions up. I'll just bring up our kupu and let's have a jam. Haere koe tiki tō tungane. Goodbye. I haven't had to sing, admit people, do actions all at the same time yet, but there's times for everything. Nā kakapi te whenua I ori, manga nui ki tā maki, maranga, maranga maira, he wahine purotu, weheke aorere hua, weheke a, mare kurae. No kakapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki, maranga. He tā kupu nā mahanga, he manurere I te pō. He tā kupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro e ki te amai ana, tō atahua, ka tae te rongo, ki a hoi mai warangi. Ko koe tēnā he wahine mana, waiheke awe. Ka putara, ko makawe, ko mauku, ko weka e. Ko riunga tēnā, ko viti, ko ramo. Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine purotu, waiheke aorere hua, waiheke ao, mare kurae. See, I missed it. No kakapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki, maranga. No kakapi te whenua I ori, maunga nui ki tā maki, maranga. Maranga hi. Pai te hai, pai te hai. And it's like, aha, maroke, te kuro kuro. I must be nervous about Jane not being here.
Kia ora, tēnā koe hini mai, haha te Waiata i nai nei tahua. Te tai Waiata, kia koe, pai kia koe. Maybe we'll go this way. Yeah. Then, we'll go this way and maybe we'll have a go at katuau, eh? Yep. Been a little while. Got to keep refreshing those ahure, kaupapa as well. All right, here we go. Katuau, piripi, kei konei a piripi, kapai. Alrighty, sharing screen, although I'm pretty sure you guys will be pretty awesome at this. Would you like to lead? Ka tuau I te kai o tōku akatapu ko mahu ki te rangi wai ka re tū ana te mona o kai e para I whakatau ki hia ai ki te kōrero takauri waka wakarere wahine kia Kake au ki te taumata o puke karoro ki reira purea ai e ngā hau o tā piri mā te katahuri atura ki ngā hiwi kai karawera kai o takanini o kuko iwi e takota maira kia pākuringa ki te pōu whakairo ka tuki wai te matawhaia I mata ki te hia ai e tītai ka unu au I ngā puna wai o te ipu pākarehi koe tonu atu ki maunga pau ki maunga kie te nohanga ngā tūpuna ka hoki nei o ki tōku kāinga ki ora kei ko te puru o tāmaki ko tumu whenua ngā pare ngā tipatua te iwi ngā kuri pure o tāmaki e kore e ngoro I te hina pōuri e. Alrighty, that was good. A little bit high for Huia, but you know. Alrighty, shall we do a bit of tēnei au, eh? I like this, Ngeri, and it's really helped me to remember the words as well. It's like, man, I helped you remember the words. yeah, of this. Oh. Kei te kōrero au ki te maria. Yeah. This Ngeri has really helped me to solidify the kupu in my mind, so now I can even talk it really well too. Cool. Alrighty. Tēnei au ko te uri o manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi he manu ka he kahika. I ahu mai I te kohanga tapu atea. I te ware o te manuka. I te ware kura o manu kapua. Tēnei au te hoatu nei hokai a wai. Wana āringa, hikoi a te petu, hikoi a te marama, kei te whaia, kei te o marama e. Hi, Nev, you want to take us through a proper run through? Me and Tahua, we had discrepancies. No. Want to have a jam, Nev? Are you with us or are you frozen? I think he's frozen. Okay, you're stuck with us. No. Are you frozen, Nev? Can we hear you? How come we can't hear you? He's like, Are you there, Piripi? Are you there, Piripi? Okay, maybe not. Right, let's do that again, eh? Tēnei o ko te uri o manu, ko te aitanga a tiki. He matakahi he manu ka he kahika. I ahu mai I te kohanga tapu atea. I te ware o te manuka. I te ware kura o manu kapua. Tēnei o te hotu nei hokai a wai. Whana āringa hikoi a te petu. Hikoi a te marama. Hikoi a te petu. Hikoi a te marama kei te whaia. Kei te o marama e. Ka whai. Alrighty. Nō reira. Ea, ka hoki mai koe. Noho mai koe. E noho.
Ka pai I tēnei wā I te whānau. We're going to try something a little bit different. It's even a little bit early, but guess what? This is quite cool, I think. In Joe's absence, oh no, kei here. In Joe's absence, we're going to try and bring him to you and give you that hītori e te whānau. So can you see Joe? Anyway? Yep, cool. Tēnā koutou e te whānau. My apologies, I can't be with you in person today, but I take it you guys are having a wonderful session with Huia. Okay. I think we're seeing the file. So there's a photo of him, but we can't see the video. Alrighty. Okay, let's stop that and Huia will try that again. Wairoa, northern Wairoa area with a... This is different, like ultra different for me. Okie dokie, let's try that again. Are you seeing the video with not just a picture now? Yeah, cool. Tēnā koutou e te whānau. My apologies, I can't be with you in person today, but I take it you guys are having a wonderful session with Huia. Okay, let's get into our kōrero hītori. We're going to focus our kōrero around the Pauto Wairoa, northern Wairoa area with a particular focus on Tū Tāmoe. So Tū Tāmoe is a beautiful peak you can see in the background of Tākavau when you're driving from Maunga to Roto, heading along those straits. When you get to Toka, you straighten up to head to Tākavau, and up there in the back is Tū Tāmoe. Tū Tāmoe is the second highest peak in the whole of the Northland, but it's actually the highest peak in Ngāti Whātua. So that's Tū Tāmoe, beautiful maunga. In terms of one of the kōrero for Tū Tāmoe, that's where Nganaia was killed at the foot of Tū Tāmoe. Now, just a little bit about Nganaia. He is one of the chiefs of the Ngāririki people who are coming through from that migration from the Muriwhenua. They've made their way down into the Hokianga, and now they've come over into the Kaihu area at the foot of Tū Tāmoe. Nganaia is one of the chiefs there. Now, they're really good at growing kumara, and it's a wonderful fertile area to grow a whole lot of kai. Now, Haumoi Warangi, his older brother Papapaunamu happened to be visiting Nganaia and those people, and he noticed all of the beautiful, abundant food. And so it's Papapaunamu who goes back to his brother, and he utters the words about the abundance of kaihu, which the response from his brother Haumoi Warangi was to actually go and kill those people, make war on them, and take their land, take their kai, which is what happened. Haumoi Warangi and his brothers then got the taua together, went up to Kaihu and made war on them. Back to Nganaia, the chief of those people, the Ngāririki, he was actually hiding and hoping not to get caught by Papapaunamu and Haumoi Warangi mā. And he was snoring and sleeping next to an open fire at the foot of Tū Tāmoe, and that's where he was caught by the brothers and their people, and he was killed. Just one thing about Nganaia, he's really important because he's one of the starting points for our Te Tāu people. And so the Ngāririki people who he's a leader of, they have the battle against Haumoi Warangi and Papapaunamu. Unfortunately, they're killed. Nganaia is killed as well. But Nganaia's grandsons, they are very quick to get his revenge, and it's through the grandchildren, particularly Ko Te Awha, where he spares the heart of Tautara. That's where you get the change of the name from Ngāriki to Te Tāu. So that is really important to know, is that it's Te Tāu that comes down from Nganaia,
And again, it's from the spearing of the heart of Tautara by the mokopuna of Nganaia. Just in terms of that, those tātai again for Haumoi Wārangi, those tātai, we refer to them as te heke a tangaroa. And they come down from tangaroa, as I mentioned the other day, from the Taki Timu waka. And the mātātua waka as well is another prominent waka of Haumoi Wārangi. That's about it for today in terms of my kōrero. Yeah, it was the snoring in the fire that gave your fellas tupuna away, Nganaia. And so one of the principles, I think, is that if you're hiding, make sure it's not with an open fire and make sure you're not snoring underneath your dog skin clothes. You fellas have an awesome afternoon. Aroha nui kia koutou, and we'll catch up on Friday. Ngā mihi nui. Ngā mihi nui kia Joe. Nāna tonu tēnei wahanga I whakaia, so e mihi ana ki aia I roto I ana mahi. Ano reira ka koke whakamua tātai, me aro tātou I tēnei wā ki te Waiata manawa mai. And while Joe's away, shall we carry on going forward, eh? Yeah, that'll be a good idea, I reckon. Let's just crunch a little bit forward. Alrighty. Okay, that's not where I need to be. This is where I need to be, and sharing the kupu with you all. Alrighty. Manawa mai tata mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini tu parere tu pako kota ihea kota iraro I aku taha kangaru e tu ki te rangi te whakarangona mai e ki taku hautaua papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai te rangi te whakarangona te ati tupua te ati tahito te tupua horo nuku te tupua horo rangi horo autata kina te manuta kina te po ki raro tonga oi ta kina ki Hawaii ki rongo te po rongo te ue ariri te ue anguha te wae riri whakahume tamaki tōna whenua papakura te tangi whakamataku kia ngaki a te mate o tu wakararo tangi amu ki ona tuahine nunu I roroa awa. E kore e tai a te riri ko hakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhi a huka tapatu ki te tai hanga ia ake kotona I hutiro ake kotona hoe oi heke I hoi runga I ona ai tu kararapa ki te rangi mau o Kyo te hono o whakatau, te poke tahu atuku atu whakatau, ki roto ki te whare tōna tino ka wakapu, ngā were tu tarawa nanga te toa I tainei, he toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahu, e tupua te niho I te pou o te whare whakatau. Kapai. All right, we are going to press on, but maybe on Friday, and I'm going to say one thing to all of us and encourage us to back yourself, especially if you think you know this. Kia kaha mai koe. Kai te kōrero kia koe. Okay? Back yourself, son, and mohi ana koe ki tēnei. All right, we're going to do from heke. Goodbye. Heke iho I runga I ona ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo kio te hono o whakatau he poke tahu atu whakatau ki roto ki te whare tōna tino ka wakapu ngā were tu tarawa nanga te tā I tainei he toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei
nei ahau. E tupua te niho I te pou o te whare whakatau. Ka pai, we're going to do it once more from Tiro ake kotona hoe owi, heke iho I runga I ona ai tū. Kararapa ki te rangi mau, o rongo ke o te hono o whakatau. He poke tahu atuku atu whakatau, ki roto ki te whare tōna tino ka whakapunga, were tū. Tarawa nanga te kai nei. He toa he rere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupua te niho I te pou o te whare whakatau. Tēnō pai. Ka mai te wehi I kite au I ngā waha e nuku neke ana. Mā tahua ka mahi anō ketahi wā anō. Ka mai. Tiro ake kotona hoe owi, heke iho I runga I ona ai tū. Kararapa ki te rangi mau, o rongo kio te hono o whakatau. Poke tahu atu whakatau, ki roto ki te whare tōna tino ka whakapunga, were tū. Tarawa nanga te kai nei. He toa he rere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupua te niho I te pou o te whare whakatau. Tēnō pai. Ka mau te wehi. Alrighty. I tēnei wā, ka koke tātou ki o tātou haka pōhiri hou. I love it. Yeah, so let's go through some kupu. Let's go through the kupu and then we're going to get up and do some actions. Okay? Awesome. Alrighty. The nairuia. Awe te hau e wawara maira. Awe ko ngā hau e pā e wawara maira. Wawaki kawana ngatai. Ngaru ana I wete mata. Toi a mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta kia ki te ai au ki a rongo ai I te kaupapa I haramai ai koe. Takahia. Takahia te venua I haramai ai koe. I haramai koe ki runga o ngati patua. Ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Etu, pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai. Haere mai, aue. Haere mai, aue tu noa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku I te rangi. Tuku aki te whenua ki taka parawa etu nei. Etu, pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai. Haere mai, aue. Haere mai, aue ki taku hui. Okay, let's do that again. And this time, because I can hear you guys, we're going to hold the ends of the lines, right? So when it goes, kia rongo ai I te kaupapa I haramai ai koe. We're not going to go, koe, nothing. We're going to go, koe, and hold the line, right? So that when the next leader comes in underneath, it's still underneath, but powering over, right? And I think what we've been practicing is the owe. Remember, son? It's been 13 weeks we've been doing this. Kakaha. Alrighty. Te nairuia. Awe ha te hau e wawara maira. Awe ko ngā hau e pā e wawara maira. Wawaki kawana ngatai. Ngaru ana I wete mata.
Ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe taka hia yeah. So that one we all come in on the hia. I couldn't see your fella's lips moving. Yeah, awesome. Alrighty. Ia mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta kia ki te ai au kia rongo ai I te kaupapa I hara mai ai koe taka hia te whenua I hara mai ai koe I hara mai koe ki runga o ngati patua ki runga o tamaki Herenga waka, herenga tangata Etu pahiringa iwi o te motu pakia Ai aha tērā Haere mai aue Haere mai aue tunoa Hamanga kōrero o te iwi Kua ngaro Tuku I te rangi Tukua ki te whenua Ki taka parawau etu nei Aue Etu pahiringa iwi o te motu pakia Ai aha tērā Haere mai aue Haere mai aue ki taku hui Hi! Tēnā koutou, tēnā tātou, tēnā tātou katoa. Alrighty. He waiata no? He waiata. He pai ki te mahi. Te iwi. Te iwi kāinga, ka pai. Alrighty, we can do te iwi kāinga. Hey man, my voice is shocking. I haven't had a Coke today, you see. Coke seems to settle my my throat. Strangely enough. Oh, you wicked fees. I wish I was doing the same as you. Making me very tired. No. All right, TV Kainga, let's get up and everything. No, seriously, mate. Ka takarua. Ka pai. Ka putara ki te ahoe. Te iwi kainga. Karanga mai, ki ene uri o patua e. Pepe taha tu maera pepe taharu a peke, ka putara ko kahurau, Ko wai heke aue, karanga mai. Te iwi kainga, nā te pohiri o te rangi e. Ka rangi tā miro ai ngā here o te aroha e. Ka putara ki te ahoe. Te iwi kainga, karanga mai, ki ene uri o patua e. Tumaira makawe ko papero, ka putara ko hukatere, ko tuperiri e. Karanga mai, te iwi kainga, nā te pohiri o te rangi e. Karangi tā miro ai ngā here o te aroha e. Ka putara ki te ahoe. Ka putara ki te ahoe.
Bye. All right. Mo tātou tēnei toko iti, tiki na mai o koutou waia. Ko tata rite tātou te koke ki roto i tō tātou kimu kahutu mo tēnei rangi. E whama anei tēnā mai. E tūwhera atu kia koutou i tēnei wā. Re hita mai te whānau, re hita mai. Wai, ahua. Ahua te kau, tātou i roto i te hui, tēnei rangi. Tēnā koutou i tai mai, i whai wāhi, ki tēnei kaupapa o tui ahurei. Mā koutou i nei ahuatanga no reira, ko koutou i toa i te rangi nei, o i ko koutou i whiwhi i te rangi nei. Tēnā koe Bobby, ko rehita mai a Bobby, ko rehita mai son? Oh, you're right, ki mai tō i papa. Uraite, āpiti tū wana, haha. Haha? Oh, okay. Ka pai, āpiti tū ana, tēnā koe āpiti tū ana, ko wai atu kei wahura. Gina, Katie, what's Gina doing? Ko te nama, tahi, rima, toru, ono, waru, rua, wha. Ka pā tēnā koe koudou, B, tai e rua, Hayley, Boo, ko wai koe? Oh, kare koe i te whaki mai. All right, tērā pia ko tātou tēnei, ka tatari mo te tikai he kona pia. Tai e rua. Righty, let's go. Ko te kaupapa o tēnei kahoot, se manako nei a huia. Ka hiwi o nepe. Ngā mihi nei, nā reira ko tui tā moe te kaupapa o te rangi nei. Pātai tuatahi, ko tui tā moe, te maunga teitei roatu o Ngāti Whātua. Tui tā moe is the highest peak in Ngāti Whātua. He kōrero pono tēnei, he kōrero rukahu noi hoa. Tēnā koutou, te nuinga i tika. Kei te pono. Hea tō whakauti. Ai, e te kātou pereri, tēnā koe. Alrighty. Mea hau tēnei ki ai. Nā reira he akoranga pai. Āpiti tū ana tuatahi, Bobby tuarua, Hayley tua toru, Wiki tua wha, and B tua rima. Ngā mihi nui kia koutou. Tēnā koe nau mai haere mai e nana. Ko wai ngā waka o Hau Moe Wārangi. Who are the main waka of Hau Moe Wārangi? Mahuhu and Kura Haupo. Taki Timu and Mātātua. Kura Haupo and Tainui. Te Arawa and Tainui rānei. Tēnā koutou i whakarongo pai ki ngā kōrero jau Taki Timu me Mātātua. Ngā te whakauti tika. Holy moly. All right, just take a deep breath for you. You're tripping over all your bloody words. What's wrong with you? I think I was a bit like this last time when Joe wasn't here. It's like, you know, chingo, snap out of it. Anyway, haha kei te pairion ko Wiki tuatahi, B tuarua, Hayley tuatoru, Āpiti tu ana tuapa in 74 tuarima. Ngā mihi nui, patai tuatoru mo te rangi nei, nā wai te kōrero mo te pai o kahoot. Who was it that uttered the words about the abundance of kahoot? Was it te awe o te rangi? Was it rangi whāpapa? Tēnā koutou. Wasn't either of those. It was Papa Paunami. Ngā mihi nui. Alrighty. Ki te podium. Wiki, Hayley, B, Āpiti tū ana 74. Kei rungi te podium I tēnei wā tuanu. Alrighty. Pātai tua whā. Haha ngā tohu I kitea ai a Nganaia. What were the two signs that gave away Nganaia's hiding place? Was it the flag in the fire? Was it the snoring in the fire? Tēnā koutou. Ahua mama e nei pātai mā koutou te ahua nei. Hayley, kei mua I tēnei wā, Wiki tuarua, B tuatoru, Āpiti tuana, tuawha, and 74, Bobby Irvine, tuarima, kia kā Bobby. Alrighty, pātai tuarima. I mati a Nganaia I te take o tēhea maunga. Nganaia died at the foot of which maunga? E whama, was it toka toka? I might have to say it quickly because you guys are answering before I finished even saying the answers. See, I wouldn't have made it. It's tū tā moe. Obviously, too easy for this hunga. Alrighty.
Hayley, kei mua tonu koe. Wiki, tuarua. B, tuatoru. I reckon it's Gina. Hayley, Gina, are you Hayley? Ah, bloody hell. Okay, Apiti Tuana Tuafa and Bobby Irvine, 74, to Arima. Hene wai tera. Ne? Kahoot, because she spells it Hayley. Kia ora, I missed the whole question. Ko wai te hapu e heke nei e tahi heke I a nganaya. Which hapu has a number of lines from nganaya? Te tau u, ngā oho, te uri o hau, ngā tirango rane. Tēnā koutou, te nuinga I tika. I te whakarongo koe ki te whitiata. Tēnā koe. Te tau u, te whakautu e tikana. Which hapu has a number of lines from nganaya? Te tau u. Ka pai. All right. Hayley, kei mua tonu. Wiki tuarua. B, tuatori. Apiti tuana. Tuawha. 74. Tuarima. Kia kaha, Bobby. All right. Pātai tuawhiti. Hea te rā I te neira. What day of the maramataka is it today? Is it tamatea a ngana? Let's see how fast your answers are, because if you're all really quick, then I know you've got the hina act. And your facials are saying it all. Right. Okay. Tamatea a ngana, tamatea kai ariki, tamatea a aio. Hane, it's tamatea a aio. I tēnei rangi tonu. Ngā mihi nui. What does that even mean? E wama, what does it mean? Kare he nukuhanga ki te pairia, ngā mihi nui. Alrighty, true or false? He rā pai ki te mahi I nei mahi. It's a good day to do this mahi. Collect shellfish. True, whare rane. No, sorry, that's not even proper words. Is that pono or tika? He tika, he rane. I don't even know if I like the look of these kutai. Okay, no here in a kutai. E whama, kei te tika. So, where are we going after this kahoots? Kei hea te wahi e tikana ki te kohi ngā kutai. Wanganui. Right, that'll be a bit toughy. Alrighty, ki te pairia, haha te aha. Hayley, Wiki, B, Apiti tuana, 74. Kei rungi te pairia I tēnei wā. Alrighty, ko ngā Waiata e whakina. Whakamutua tēnei rerenga. Alright, turn it up. Seems. Oh, what rerenga? Ka tahia no te iwi. Oh, kai arawa e. Kai tarawa e. Kai rarawa e. Kai te arawa e. Those are funny ones. Nā tahua tēnei ka I whakarite, no reira koe rā te he rere ke te ahua. Kai rarawa e, te nuinga I tika, ngā mihi nui kia tatai. Ka tahia no te iwi, kai rarawa e. Alrighty. Hayley, kei mua tonu. I think kore kahe neke hanga, ka koke whakamua. Alrighty. True, false. I u mai te waka o whakatau pōtiki ki tā poroporo. Whakatau pōtiki's waka dok that tā poroporo. Is this true or false? Definitely true. Yeah. Tēnā koutou. This is probably number 6. Wā tua uno. Ko tika katoa ngā kai tākaro. Ka mihi noi. Alrighty. Ka mai, u mai a mahuhu ki te rangi. Oh no. Yeah. What was it? Toka toka. Ka pai. No. Ki tā porapora. Hayley, Wiki, B, Apiti tuana, 74. Right. It's quite different working with my children too. Awesome. Right. Puzzle. Raupapangia ngā rerenga nei. Organize these lines to the correct order. So what I can see in front of me, I te moinga whakarewa ka marama te ata. Oh, okay. All right. Kia kaha. I think te nuinga I roto I tēnei hui e mohi ana. Te moinga whakarewa ka marama te ata. Matai ake ki tangaro whakamana mana. Oh, don't forget to press submit, Fanny. You might have finished and then press submit. It's funny, these are kind of how I started, eh?
E te whane. I think you guys are all there. Come on, let's have a sing. Mā te ake ki tangara, whakamana mana, e moe e hauwe, i te moe ngā whakarewa, pamarama te atatu, haka atu rā. Ngā mihi nei e te whane. Ka pai, ki te podium, Hayley, Vicky, Bobby. Yeah, now that did it for you, eh? That did it for you. Ka pai, tua tori tēnei wā. Be to a wha, apiti tuana, ngā mihi nui. Alrighty. Pātai whakamitinga mo tēnei rangi. Righty, ko o kahukura, ko ki tangia, ko atua nui, I think it's supposed to be. He aha e nei mea. What are these? Are they places? Are they people's names? Are they rivers or are they mountains? We've got a o kahukura Wairere too. It's not quite a maunga, it's more like a puke, but yeah. E tika nā te nuinga, ko ēnei he maunga he hiwi rane. Oh. No, o kahukura is actually in Wairere. It's he urupa tahito. Ki reira. Ka pai, nā reira, ko wai kei te podium I tēnei wā e whama. 74, ko Bobby Evan, o mai te paki, Rua ko Wiki, and Tahi ko Hayley. Okay, goodbye. It must be Josh. Oh, and B, you came fourth, and Apati too, I couldn't see the rest of your name, came fifth. All right, so I'm going to stop this, and we're going to come out and see. We know that the third place winner, getter, is Bobby. No, not me today. Is Wiki. Who is Wiki? Okie dokie. Third place winner. How did you get third place winner? Are you good? Okay. Announce for me. Reveal yourselves. Third place getter? 74, which is me. It's you. What are you, Bobby? B. Oh, hold on. B today. Beat me to it. Look at your bad traits, Casey Wickediffy and Joshua Wickediffy and Gina Martin rubbing off on my children. He's calling himself 74. Bloody hell. You need to be 76. You're 76, Kite Mana Street, not 74. Bloody hell. All righty. Tēnā koe e te piriri I tuatoru. All right. I can't remember who came second now and what then. Oh, Wiki. Ko Waia Wiki. The Wicked. Well, I'm not going to assume it's the Wickediffys either. Tēnei. Oh, tēnā te hemara I tuatoru a te piriri. Tuarua himara, ngā mehina, ko wai I tuatahi, ko wai te hailida. Kia whai hini wai. Casey. Oh dear. Okay, so who came third? Oh, you came third. Himara came second and Casey came first. Alrighty, just as a way to end, is there a last song that we'd like to sing? Hiwi Onipu. Oh, who wants to sing Hiwi Onipu? All right, let's go to Hiwi Onipu. Oh, I closed them. Oh, it's not that easy. Okay, let's see how we go without any kupu, eh? I closed the file. All right. Are we all right? Let's give the first page a go anyway. E noho ana au I te hiwi o ne pu I tā pora, pora he unga tapu no te waka o wakatau, korongo mai ki te wai he a ki ngana, ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero, ka tahi anō te iwi kai raroa e, Mātai ake ki tangaroa haka mana mana e moe e hauwe I te moe ngā whakarewa ka marama te atatu haka atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe. Okay, that's probably about all I can do without any words because I'm going to miss. Yeah, you go, Hinema. I'll give it a go, but I'm not sure. Just from there,
Mātai ake ki tangara whakamanaman. Oh, hang on, I don't have the words in front of me. Can we share the words? No, that's because I closed it. Otherwise, I might end up closing the call. Oh, Yeah. okay. Oh, we got the words here. Oh, all right. Okay, we'll sing here. Wai hape mai ki manu kapua kei tawiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngā naia ki raro e kei taku tua ko o ka hukura ko ki tangia ko atua nui e kia rapu noa i te kakanui apa nei rā kia pā te hu kia poko poko e. All right. Kanui tēnā? Kanui tēnā? Kanui tēnā? I te rātau I ko tētai o ka tūranga mahi ko te whakaako kapahaka ki ngā tamariki ki roto o tūranga. Koira te take ka kaha pakipaki ahau, nā te mea, nā ko tērā te ahua o te whakaako tamariki, so aroha mai. Tēnā koe tele, tēnā, kai te paki hoki a taiko. Oh, no, don't paki with you, just ko koe anai. Oh, me paki? Okay, ka nui tērā mo tēnei rangi e hoa mā ko te mana ko ia e noho pai ana koutou I